Sebebi жабыркаган адамдын үнү мага жетсе, капыр болсо да кайтарбайм. Аллах Таала айтат, мен силерди эл башчы кылып шайлаганым, жабыркаган адамдын үнү мага жетпесин. Мааниси, сен жашаган жерде зулумдук болбосун деген. Экиге экини кошуп 4 кылган бул акыл эмес. Асмандагы жылдыздардын саны жердеги кумдун санынан көбүрөк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Hazreti Abu Zar Gifari radıyallahu anhuga çoğun nasihat aytkan uçuru. Akhraja Ibn Hibban fi sahihihi vel lafzu lahu vel hakim ve sahhahahu an Abi Zar radıyallahu anhu قال: قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها وإن كانت من كافر، وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. Hazret Abu Zar radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı. İbrahim aleyhisselam'dın Allah bergen sahifalarda, barakçalarında emne degen ökümdör, emne degen жазуулар бар эле. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, Hazreti İbrahim aleyhisselam'dın barakçalarında ülgü sözleri бар эле dedi. Alardın katarынан tömönküler. Ayyuhal malik, o padişah, aldanıp tekebirlenip жүргөн, men seni baylığına baylık koşuu üçün belgilegen emesmin, balkim жабыркаган адамдын үнү мага жетпесин үчүн дайындадым эле. Себеби жабыркаган адамдын үнү мага жетсе, капыр болсо да кайтарбаймын. Жабыркаган дегени зулум көргөн. Бирөөгө зулумдук кылынса, бирөө күчтүү, алсызды жөндөн эле сабап койсо, же бир адам бирөөдүн жерин тартып алса, наркы адам жабыркайт. Ошол жабыркаган адам күчү жетпей, акысын ала албай, анан Аллахка кайрылса, о Аллах, мен ушундай жабыркадым десе, Аллах ошол жабыркаган адамдын дуасын кабыл кылып, залымды, зулум кылган адамга Аллах саза берет. Айырмасы жок, жабыркаган капыр болсо дагы. Мисалы бир мусулман бир капырды жөндөн эле себепсиз эле зулум менен сабап койсо, анан капыр кайрылса, дуа кылса, Аллах ошого да жардам берет. Аллах Таала айтат, мен силерди эл башчы кылып шайлаганым, жабыркаган адамдын үнү мага жетпесин. Мааниси, сен жашаган жерде зулумдук болбосун деген. Жана Аллах Таала İbrahim aleyhisselam'ın kitabında, barakçalarında aytkan ele, akıl estu adam kaçanga çeyin akıl esi bar bolsa, özünün vaktısın bölüp yaşasın. Bir vakti Allah'a kayrılıp Allah menen sırdaşuğa dayındasın. Bir vaktısın özün jasagan işlerinen esep aluğa dayındasın. Bir vakit bölügün Allah jaratkan jaratılışka oy jügürtүүgө ajıratsın. Jana жашоосунун bir bölük vaktısın öz kajetine, tamak aşına ajıratsın dedi. Allah Taala adamga bergen eң çoң sıylık bul akıl. Kebir adamlar bir jandıktardı dağı bul akıldуу, je at bolsun, je it bolsun, bul akıldуу deydi. Hayvan hiç kaçan akıldуу bola albayt tuğanlar. Hayvanda meyesi var, birok akıl jok. Ekige ekini koşup 4 kılgan bul akıl emez. Akıl Allah bergen bir sezim, al insanda le var. Başkalarda bir sezimi boluşu mümkün, korkkonda kaçat, jakkan uçurda jakınday kalat. Alarda sezim var. Birok insanga Allah en kımbat nerse kılıp akıl bergen. Akıl bar kezde vaktısın adam bölüp yaşabasa, anda vakit adamdı bölüp salattı. Vakit kılıç siyaktı. Eğer anı biz bölüp tuğra paydalanbasak, anda vakit bizde kılıç siyaktı, ömürüzü kesip koyattı. Allah Taala İbrahim aleyhisselam'ın kitabında aytkan ele,
bir vaqtты bölsün. Uşul vaqtda men ibadat kılam, namaz okuyum, zikir kılamın dep jaşoosунан bir vaqtты belgilep koysa, demek oşol vaqtda jasayt oşol işti. Oşonda ele bir kezde күндө, жума сайынбы, жай сайынбы өзүнөн өзү эсеп алып турсун. Ана мен не кылдым? Канча пайдалуу иш, канча пайдасыз. Канча киреше болду, канча чыгаша болду. Каяка болду деп өзүнөн өзү эсеп алып турсун. Ошондой эле адам байкабаса төөдө көрүнбөйт дегенде кичине башты көтөрүп, асман жерди, жылдыздарды карап, Аллахтын кудретине ой жүгүртүп таңыркаган, бул иманды жаңырта турган нерсе. Аллахтын кудрети кышында бүт жер бетин бардыгын апапакай кепин кийгизип өлүктөй кылып коет. Жазында кайра Аллах Таалам бардыгына жашоо берет. Караңгы кечеде асманда ай, жылдыздар, асмандагы жылдыздардын саны жердеги кумдун санынан көбүрөөк да. Жерде канча кум болсо, ошонун санынан асмандагы жылдыздардын саны көп. Ошону карап Аллахтын кудретине таң калуу. Biz кичине bir чырак жандыруу үчүн канча аракет жасайбыз. Ток керек, ага зым керек, өчүрүп жандырыш керек. Аллахтын кудрети менен Аллах билет качантан бери качанга чейин асманда жап-жарык болуп турат. Жылдыздарды Аллах Таала айткан: "Зайянна сама'a dunya bimasabih." Асман, жердин асманын жылдыздар менен кооздоп койдум. Себеби асман кап-кара болсо, караңгыда асманды караганда чочуп кетет инсан. Аллах Таала адам баласына кооздук үчүн берген. Жашоосунун bir вактысын өз кажетине, жумушуна бөлсүн. Бул вакытта мен жумуш иштейм, бул вакытта мен ибадат жасайм деп вакытын бөлүп алсын деген.